ole tuna hianin BCM Chan Mari Aizawl biakina kan meka tuna han Aizawl is Pastor Bial combined choir 10 Zaipawl zirna an nei meka tuna hianin kabula hianin rongbor tu Dr. Lezar zawa Aizawl is Pastor Bial TKP president meka ni hi zona temte kan han zo tanga ama sayin si baile tuna hianin Aizawl is Pastor Bial din mun nge unit enzat nge oma member enzat nge omin shil thayem lo mom kop me zaina media cell te tangin tiang hun te kan mang thei kan lom hle me ama sain Aizawl is Pastor Bial TKP ayon lom thu kan soi shim dua Aizawl is Pastor Bial hian tuna hian unit paruk kan omeka unit hin ka soi vek ngai lawa ngai tai la chuan member hi kan nei nung ber alete sa kha chuan zakwa chi hi kan lo nia chu tiang chuan member hi unit paruka khan member tuna hian zakwa kan meka ni chin katok mai tura kan ngai dewa ole chuan hei kan hma loka MTKP Inkhawmpui kumsang ni som hi panga lunglo na kan nei don ani a yan hei kum tam tak nuwa kan han nei le don ani a inge in bialte improve to em in hei MTKP Inkhawmpui kan han thleng le tur hi kan phur khop me kan bial chu kalpo kan tum hloma ti hian MTKP kutum dang ang lo deu lekin registration te ron tia tu tianga chuan bial ang point unit te kan han in bia ma te la tur ten kan han in tia kan unit ten khat thi chuan kan bial chu unit ten khat te hi chuan in member hemi registration fee te po hi an mani unit te khan an pek sak nge ya member te na choi lo te po khan an pek sak chu tiang khop chuan unit te po anin pe kan bial hi kan lungrol chin khop maya lo mom po kan tia member hi zanga za songa tu zan hi de chu kan kal theng em kan tia che hi soi lok thei big che lowa in register to chin anga kha chuan chu tiang za songa de chu kan han thing tura kan ngai dewa zan hi de po kan han phathok mai theya chu kan soi chiang vek thei big lo dewa yang moza chu kan kal tura kan in ngai a chuan Bial TKP hian MTKP Inkhawmpui kalna turatan hian poisa hi cheng sing thum le sang ru ka da ngeng heya chung de po chu unit tina khan cheng sang ru thevin an sen so puruk na turin tuna han bial chon kan pe dona kan pe to hial zokin kan kan sumen kol tu ten contract to in kan chu tiang chuan bial point unit te Inkhawmpui kal turin a be se ya chu ti rolin a thei dan ang angin sum le pai te po kan puina ang poni chia longa an lo ngani an sen so lo puruk na tur kha bial chon sum le pai te po kan sem ti maila kan pe ani chu ole Aizawl is Pastor Bial te an phurtang ti sha the me Inkhawmpui na kan ni hudon ya kabula hianin TKP Aizawl is Pastor Bial an secretary ni lai me rongbol tu vi banero puya adinga ani hi zona tempe kan han zot ni anga ama sa il patun MTKP Inkhawmpui in Bial te in kaldan tu min shil thayam Bial hian man tang to in MTKP Inkhawmpui hian ro manna siam ngai lewa unit te ro manna siama da thina bialina sum kan handa ve thin te po hi unita sem le thina han president kan soi to thawin ka ria kumina po hen cheng sang ru thawin unit paruka kan in sema an unit te hi kan riat ve du takin kan soi ve shim shimanga ke ni Aizawl area om kan nia unit paruk kan noma Bank South unit Bethany unit Chan Mari unit electric veng unit Ramtharnot unit le Saron unit te kan ni ti chuanin kha isum da chungchang kha isoya MTKP Inkhawmpui sang hi somni panga hi mana chang kan she to tungkuma chau sum hi indange ni a ma de chang to in lo in da lok ti khamin shil them kumpin kan da thina kan che tangin sileng awanga Inkhawmpui kan nei thei lo te po ka thang kan da tang zel ani Inbuatsaihna chade mi ti chuanin in Bial Aizawl is Pastor Bial hi khoi hmuna nge in thendon le Salem venga theng turin intia Salem theng tura kan ingai anom don hle me kan lo me kole kabula hianin Aizawl is Pastor Bial an Zaipawl conductor pu arlen wan puya oma ani hi zon na tlem kan han zot vele anga ama sa in hei MTKP Inkhawmpui tan in lai lo zir move me ya in zai tham ma engtin nge in halak thodan te Zaipawl in buatsai thodan te ni shil thayem kan zai don tin hriat tin khanin committee in executive committee na rela chum thum la zirni se tin ada phota ni kum December tlakan voi khat kan zira di chuanin zanin hian a voi ni na voi khat kan zir lenga kan thiam chen pan lo don kan re belang chu tin vel chen
อันนี้ส่วนนี้เราอินซิร์ตได้หัน refreshment เป็น H เนี่ยมันสิ่งคล้ายค่ะอินบัวใส่ดาน เข่งตัวเทียนมินเราบวชใส่สักทีนั้นหนวมชิ้นครบเลย อันนี้ส่วนนี้ MTKP ตานะที่อินคมปุยตานะอินทัศน์ตัวที่เชียดเทียม เกิดที่มันเดี๋ยวผู้ช่วยเซฟใจมิ่งทางอัตลักษณ์จีนก็ยาตาเนี่ยเราส่งประเทศให้ที่ชานิติท่าอันนี้ผัวตู้ฮิลล์อมปุยจีนเอามาบูเงียหลังว่ากับเชี่ยเราแล้วอมปุยถ้ามีราคานี้ง่ายอังโลเดี๋ยวเล็กกินกันเสียมดังละมา arrangement กันชากันใช้เดี๋ยวว่าเพียงเวลจังกันสะดวก อันนี้ส่วนเราบ่อยนี่อินซิร์ตที่น่าอันนี้ที่ขานินบ่อยขัดละบ้าก็อินซิร์ตน่าอาจจะ average ชินอันจากนี้ก็คงตั้งปุยจะโอ หันต่ำด้วยที่ฮักขบเนี่ยมีสมเรียดเวลบอร์เตอันนี้ก็ตัวรินเปียจังสู้จังกันแล้วต่ำพวกเราว่ามาเสร็จละตบละมากันต่ำเละโดนอย่าง Aizawl is pastor Bial te anin Inbuatsaihna te anin pek na te acha he meya in zaipawlte chataka in hen chwa theina dusak na kan hana chao กันหล่อไหม ole khati zong kha MTKP Inkhawmpui atana Aizawl is pastor Bial combine choir te Inbuatsaihna kan share the chu ni e